Sisulti na word. Resulting nga purti nga suha nga maka-with feelings sila nga makahilag ta gamay. What's up mga Bisaya? Mga Tudimisa, dakbayan sa Pitos, Bukid sa Lusaran. Ang birthday mi sa among amigo. Yeah. Tanawa na among video kay mupadong niya mi kuyog sa among mga amigo. Adto na mi. Yeah! May masara na. Naglakaw kami sa ihawan. Sakay na timig na si Cole. Suwaw kayo. Shout out din mo para ba rin. Huwag ka nag-toothbrush. Yeah! Sakay na timig na si Cole. Ay, si Cole. Multicab day. Nagawa timi og multicab para sakyan padong basak. Abot na yung basak. Yeah. Isa sunod sa akin, Bird? 09F or 09? Asan na ba doon? 0950. Asan ba doon? Sa kulon. Adong gimi ko lang ng masakyan. Yeah. Ohoy, nade wow lads rin dito. Tagsyo sintara. Awa, wow lads. Nindot kayo diri, awa. Sudlo na. Kira kamar? Kabarbs. Kamar, okay na kamar? Par. Ano ginisi doon? So, what do you make one day? 09F para padong kolon. Pag-video mo. Motor. Mga bulldog, kumusta kayo? I like the way she makes me smile, she makes me smile. I love the way she makes me smile, she makes me smile, she makes me smirk. Yes, sir. Abot na may sa kolon. So manakay na sa tag 62C and 62B for Pitos. Yeah, let's go. Paan ba? Gutom yun eh. Water bottle niya ako Kalami, sa pan. Palit kay para wag kas gutom. Gutom do. Gutom kayo. Sana all. Miss Universe. Gago! Sakay lain. Sakay sa namig lain para Pitos. Finally, abot na si Miss Pitos. Parva. Okay, padong na mesa. Lusaran. Woo! Hoy mga papi brand. Wala, sudah na eh.
mi sa among girian. Lusaran Bukid. Remart, nagyapon mi ko yoga. Lakaw padong ila Remart. Malagit ngit. Okay kay iro. Oh, so na langob. Oh, wala pa naman. Langob. Grabe, Remart. So, manood na miglangob guys. So, bye. Manood na miglangob. Watch you later. Lapos na mi guys, kamaisan. Lapos na mi. Lapok ka. Balay ng remark. Padong na mi pala Remart. Grabe ka ngit-ngit pero naisuga, okay ra kayo. Pasko pa ila. Pasko pila ha. Series. Yeah, parba, kalmados, kulbaan. Chimar, Kisame. kalmados. So guys, nanami sa mong balay. So, nara mong balay guys. So, Put na mi. Yeah. Hello mga madam people. Basta ko Rib. Sasalti na Mars. Call, basta call. Yeah, Remat, Donyo, happy birthday. Happy birthday. Birthday boy. Ni kanta ang birthday boy. Dihara, happy birthday Remat. I love you so much. Yee. Happy Mother's Day and Father's Day. Thank you all the patience. Amen. Yeah. Jima represent. We're without you. Jimar. We're without you. Yeah, ang sige sulti na Mar. Sultin ako, para sa sinod. Parba on the max. From your hand, Raymond, happy birthday and happy new year. lead me close. Birthday boy ni kanta na. Trees and mountains, home along the lanes of the skyway. Salamat sa pag-ari sa mong balay, sa among malayong dapit, o ginawa tirutan nga, hindi mo balik. All across river, halfway over yonder. Ni kanta rin for line. Means for line is love yourself and love each other. So what you want to be is to you want to be. Yeah. The birthday once again. Raymond Tonyo. Happy birthday, Raymond. Sexual tinamart. I'm so grateful, so here comes to my house. So mao tong mga kabisaya, gikan Miss Minglab na tumibong pitos niya pag abot mo dito, nagbi-joke kami, lingaw kami sa tanan. Birthday ba birthday. Oh, pasensya di sa kanang part nga itom kayo kay di man dadato, dili ta kwartahan nga ando tag cellphone na ikuan ba. Maoro tong mga kabisaya, ug ayo kalimot sa pag-subscribe o pag-pishlit sa notification bell. Para makita pa mo sa laing video nga moabot na ako. Mission accomplished.